ntabwo twishimiye amahanga uburyo aceceka, ahubwo iyo avuga gusa akaba atunga intoki abantu yirengagije twe ba nyiri igikorwa, twebwe turi gukorerwa icyo gikorwa cya jenoside, ahubwo bakavuga kuri leta z'ibihugu gusa, kandi inzirakarengane twebwe tugenjute turahari, tugenderamo, turapfa tuzira uko twavutse. Muri mwese hari umuntu wagiye kugisha Imana inama ngo imurema ari umututsi? Hari uwagishije Imana inama ngo imurema ari umuhutu? Rero ntabwo umuntu akwiye gupfa azira uko yagenjute. Rero mureke ibi tubyamagana, haba abana bahari haba bakuru, imyaka tumazanira hagije, tugomba kubona igihugu, tugomba kwita iwacu, tugomba kubona igihugu tutazatura mu nzu ya metero 2 kuri enye, tugomba kubona igihugu aho abafite imishinga bazayisohoreza, kandi nayo mahanga ayo ngayo tujyamonekeza ko taruti wacu, siko bimeze. Rero turi kwamagana, turabisubiramo, turi kwamagana ibihugu bitanga imfashanyo mu gikorwa cyo kudukorera jenoside. Harimo nk'iki mumbwira abantu bazi igihugu mu bihugu biri gutanga ubufasha ngo dukorerwe jenoside ni nk'iyi? Uburundi, SADC, ngo ni Afrika y'Epfo, Malawi n'ibindi bihugu biri muri SADC. Rero abacancura nabo barahari, sibyo? Bose nta kindi bashakira izuba. Aho tugomba gufata twamaganye SADC, twamaganye leta y'Uburundi ikomeje gufasha igisagati n'abambari bo bari mu ntera hamwe kugira ngo zikorere abatutsi b'abakongomani kugira bice bazize uko bavutse. Hanyuma rero tugiye gusubiramo twese twamaganye Patrick Nyamvumba wigeze kuba umugaba mukuru wa RDF uherutse gusabirwa guhagararira u Rwanda muri Tanzania, yabanje kunyura imbere ya komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri Sena kugira ngo isuzume dosiye y'izi nshingano yasabiwe. General Patrick Nyamvumba yasabiwe guhagararira u Rwanda muri Tanzania n'inama y'abaminisitiri yateranye mu cyumweru gishize tariki 27 Gashyantare 2024, yari iyobowe na Perezida Paul Kagame. Yashyize mu myanya abayobozi batandukanye. Kuri uyu wa mbere tariki ya 4 2024, General Patrick Nyamvumba yanyuze imbere ya komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano muri Sena kugira ngo isuzume dosiye ye imusabira izi nshingano zo kuba ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania. Ubutumwa dukesha inteko ishinga amategeko bwatambutse ku rubuga nkoranyambaga rwa X buherekejwe n'amafoto agaragaza General Patrick Nyamvumba yicaye imbere y'abagize iyi komisiyo mu cyumba Kigali gisanzwe gikoreramo imirimo y'inteko rusange ya Sena. Bugira buti komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano yasuzumye dosiye ya General Patrick Nyamvumba usabirwa kuba ambasaderi muri Tanzania. Mu bandi baherewe inshingano rimwe na General Patrick Nyamvumba harimo Francis Kamanzi wagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe mine, petrol na gaze mu Rwanda. Dosiye isabira Kamanzi Francis kuba umuyobozi mukuru w'iki kigo nayo yasuzumwe na komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena. Ubutumwa bw'inteko ishinga amategeko busoza buvuga ko nyuma y'uko izi komisiyo zisuzumye dosiye za bombi, umwanzuro uzafatwa n'inteko rusange ya Sena. General Patrick Nyamvumba wigeze kuba umugaba mukuru wa RDF akaba na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, umwanya atatinzeho yasabiwe guhagararira u Rwanda muri Tanzania agasimbura Fatou Harerimana wari umaze umwaka umwe kuri uyu mwanya. Yari yasimbuyeho Major General Charles Karamba ubu uhagarariye u Rwanda muri Ethiopia. Ambasaderi Fatou Harerimana ugiye gusimburwa na General Patrick Nyamvumba we yahawe guhagararira u Rwanda muri Pakistan. Inshingano nawe yahawe n'inama y'abaminisitiri yateranye mu cyumweru gishize, akaba ari General Patrick Nyamvumba rero mu by'ukuri wanyuze imbere y'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena kugira ngo rero mu by'ukuri basuzume ubusabe bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kuba rero yagirwa ambasaderi muri iki gihugu cya Tanzania gituranye n'igihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, Uganda, umusirikare wa UPDF yishe arashe Bawusa w'akabari kubera 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Polisi ya Kampala Metropolitan KMP iri gukora iperereza ku musirikare wa UPDF witwa Jawayembe Colbert warashe ushinzwe umutekano w'akabari Bawusa
ka Serena Woods Ball mu mpera z'icyumweru gishize amuziza 6,000 by'amashiringi ya Uganda hafi 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Umuvugizi wa polisi wungirije wa Kempe Luke Oyesigire avuga ko kurasa kwabaye mu masaha 11 za mu gitondo tariki ya 2/24. Luke avuga ko mbere yo kuraswa kwa nyakwigendera habanje intonganya zashingiye ku mashiringi 6,000 by'amanya-Uganda. Bivuga ko uyu musirikare yanyanganyijwe n'umukozi w'akabari wamuhaga inzoga, biteza rwaserera hitabazwa ushinzwe umutekano w'aka kabari ahosha imvururu, ariko nyuma aza kuraswa. Oyesigire yagize ati Jawiyambe umusirikare mu ngabo z'igihugu cya Uganda UPDF bivuga ko akimara gutandukanywa n'uwamuhaga inzoga waiter yagarutse mu kabari yitwaje imbunda ya SMG n'amasasu 120 ahita arasa uwo musore ushinzwe umutekano. Ababyiboneye rero bavuga ko Jawiyambe agarutse yagerageje rero kwinjira mu kabari ariko ahagarikwa na Baram. Jawiyambe ngo yahise rero ashyira isasu rimwe mu mbunda ari kubita Baram mu ijosi apfa ajyanwe kwa muganga. Jawiyambe rero akimara kumurasa yahise rero yishyikiriza ubuyobozi ku ishami rya polisi rya Kira, ubu akaba afunzwe mu gihe iperereza rigikomeje nk'uko makuru akomeza kugenda abigaruka muri rusange. Hanyuma turi mu Rwanda, reka mbabwire yuko mu Rwanda umukozi w'umujyi wa Kigali afunzwe azira indonke y'ibihumbi 71. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umukozi w'umujyi wa Kigali ukekwaho icyaha cyo gusaba no kwakira indonke. RIB yemeje ko yataye muri yombi Rwagasore Theoneste usanzwe ari umunyamategeko w'ubutaka ukorera mu mujyi wa Kigali. Mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X, makuru atangwa n'urwego avuga ko uyu mugabo w'imyaka 53 y'amavuko akurikiyeho icyaha cyo gusaba no kwakira ruswa y'ibihumbi 71 yahawe n'umuturage kugira ngo amukemurire ikibazo yari yagejeje ku mujyi wa Kigali kijyanye n'amakimbirane y'imbibi z'ubutaka yari afitanye n'umuturanyi we. Byabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu. Rwagasore kandi wata muri yombi wataye muri yombi ku wa gatanu tariki ya 1 Werurwe yari mu kanama nkemurampaka mu mujyi wa Kigali gashinzwe gukemura amakimbirane ashingiye ku mbibi z'ubutaka ndetse no kwiyandikisha rusange ryabwo. 71 ashinjwa kurya ngo yayatse uwo muturage amubwira ko ariyo azakoresha mu rugendo aje kubakemurira ikibazo cy'imbibi z'ubutaka, kandi ko byemewe gutanga amafaranga y'urugendo. Kugeza ubukekwaho icyaha acumbikiye kuri station ya RIB ya Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge, mu gihe dosiye ye igiye gutunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Icyaha cyo gusaba, kwakira cyangwa se gutanga indonke akekwaho giteganywa n'ingingo ya 4 mu itegeko nimero 54 gakoni ka 2018 yo kutariki 13 z'ukwezi kwa 8 wa 18 yerekeye kurwanya ruswa. Ugihamijwe yahanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda ikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa se yakiriye. Nuko bigenda bigarukwaho Palestine, umubare w'abicwa ukomeje kugenda wiyongera. Minisiteri y'ubuzima ya Palestine ivuga ko umubare w'abapfuye b'abanyapalestine mu karere ka Gaza urenga 30,400 kuva amakimbirane yatangira mu kwakira k'umwaka ushize. Amasaha 24 ashize ingabo za Israeli zahitanye abanyapalestine 90 zikomeretsa abandi 177 mu bitero zikomeje kugaba kuri Palestine. Abategetsi ba Palestine bavuga ko Israeli ikomeje kugaba ibitero ku karere ka Gaza aho byibuze abanyapalestine 30 n'abagera kuri 110 bishwe, cyane cyane abagore n'abana, naho 71,700 barakomereka kuva ku itariki ya 7 kwakira 2023. Kuri iki cyumweru i Cairo habereye imishyikirano y'amahoro mu mirwano yabereye Gaza kureba uburyo imirwano yaba isubukuwe mu gihe cya Ramadan. Palestine izonzwe n'inzara nyuma rero y'amezi hafi 5 y'intambara hagati ya Israel ndetse na Hamas. Nk'uko rero bigenda bigarukwaho kandi byatangajwe n'umuyobozi mukuru w'umutwe w'abanyapalestine gutangaza amazina, utashatse ko amazina yatangazwa, ngo aya masezerano ashobora gusinywa akaba aya masaha 24 kugera kuri 48 mu gihe Israel rero yemeye ibyo Hamas yasabye birimo no gusubira mu majyaruguru ya Gaza ku banyapalestina bimuwe ndetse no kongera imfashanyo z'ubutabazi. Umuryango w'abanyapalestine urasaba kandi ko Israel
yahagarika imirwano vuba ndetse Israel ikareka bitero igaba kuri Palestine. Kuva mu mpera za Mutarama, Qatar, Amerika na Misiri barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo bashyire mu bikorwa iki cyifuzo batanze. Icyo cyifuzo gisaba ko habaho rero ihagarikwa ry'imirwano mu byumweru bigera kuri 6 ndetse no kurekura ingwate 42 zifungiwe i Gaza na Israel ikarekura abanyapalestine ifunze.